te patīk jāstāv, viņš izdzīvies. Mums jau vēl vispār uzlikt uz galvu. Nē. Te pa vienam. Tas pa priekšu paēdīs. Tad, ja pūris uz Valmieru pa telefonu, un viņš piekrita, ka mums uzvārīs zivs upi. Un tas ir Andrijs Šļaukstīgs. Šurā! Mēs norunājām, viņš šo vārdi solīs un 2 lieli čuguru podi pilna zivs upi. Zivs ir šodien ķerts. Pagājušā nedēļā un jau mīksts. Cik liels? Tādu zandaru, tādu ļoti ņemuši. Tā kā es domāju, ka tagad, kamēr vēl nav palicis stumšs, tad mums šeit, es saprotu, kad saimniece palīdzēs, ja, Andrī? Un var ņemt katrs to bļodiņu, ja es pareizi saku, un karot, un doties uz šejieni. Tagad tur ir te maize un sviests, to var uzsmērēt, jā? Tā maize klāt. What? Yes, you shot about it. Oh, no, he knew that. Your mom. You take a lot of You gotta eat a lot of bread with You get me some with sears? I ain't got it down. That's about it. And Have a bottle for your table. sounds like a Or konjaku Swiss. Oh. Hey, what's the difference? Cheers. Wait up. Johnson, Adam, wait. No. Wait up. Adam. These two guys. Why Why are you not dancing with anybody? What's the translation? Nate's gonna get it. Rickshaw. Oppa! I have fish on my camera. Don't